Eblisip li apostol Pablo, no coexpoc chistiu aminkile kapabal rikin di Christ. Salihu Colosenses ut Filipenses, no kotzolok chirish li paabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios, un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresieb lishtenamit utanakwan, li ratin tohtuah kuichi atinak, sadikatyuam. Solok salisantilhu, rikin saralux. Lishholumi laqatzolbal chiru lishamana in nashye likyuam ut likamk. Chiru likutana in yokoche atinak chirish naqtani makru li Christ. Yokoche atinak chirish lishchuam li apostol Pablo nashnaw naqhayali karu tishkul nashkohob lishol rikin li Dios. Ut kamanak maka narakwi li rakuk atin li yochi banumang sa shben han. Ut khosh khabisa li versículo in li apostol Pablo chanchanak chokre ashal ust kuchik li kamk chiru li kwang chi yo. Nakanaw nak li apostol Pablo magwa chakunah el ut magwa shben sut nakkesh kamsat salam khunelik nekesh taqe sa shkaba li chabil esila li yochi shjebal. Nakitsibak chokre eblah Corintios kish cholo li barkwan yo rek ankil li Israela li yochish kulbal salihona laan. Nakatruchish taubala in salihu 2 de Corintios capítulo 11 versículo 23 doch versículo 27. Nashyenak kirapek inkanashnaw khadubsut ki kwang sa salam kachinchik ma ki kamk lishtu am khoneli kwang sa shiu uchiruheb la khudichan ho sut kirapek kachinchik ma kak al sut o ship sut kirapek rikin khun liche keshteni chipek khun sut osh sut kachinchik ma ki kamk sali palau ut khun sut ki saqeuk sa shjili palau ki laqbar kishkul li railal nabal sut akhwi ki elk sa khalanchik nakhekh sa khalanchik tenamit kishkerib sa shiu chirueb liha chirueb lakh el ki kwanga khwi sa shiu shpane lish komon chan uchpane bakhwi lingane ke pa bankrele qagwa Dios shiu sa ebli tenamit sa ebli chaqichoch sa li palau uchpane ebli rasritsit linekesh kaba idbe brahpa banela banan ma kwa tsaqle bahpa banel kau kik angelak kishkuy lish kwarana balsut kishkuy litsokhik ut li chaqi el nabalsut kishkuishsa nabalsut kishnumsilike utlitek likwang chitustu abanani ki khalak lishpa balikin liqagwa Dios ma khun reheb li railalaan kinaqtobresin kre rikin liqagwa Dios abanan nashcholo bakhwi chiqo naqchishkhunile li railal utli rashik likishnumsi ma kwa hanli ashal akhil ru chokre utmanakanaw ani chekh ish nashik kwilishol qabyak li nashiqe lihu 2 de Corintios 11:28. Utchirish chishkhuni lain kwang kliten bambil sin ben rahlal kutan halik oshlak chirish chishkhuni le li igles. Hali kwang sechol kahkwi hali nakoshlak kwi. Kaut shbanak nakanaw nakli rashik li railal li taqek li tenek chishkhuni laan naruh kwi chishkebal chichinak shol khunak li poyenam. Utkhokana kanak oshlak chirisheb eblish igles. Haana rileb li khunkhung reheb li igles li khunkhung reheb akhbabanel khoeb li kok li jokeb chikik chiru akhonak nashraheb utkhonak li qagwa Jesus kishbanu chish khunil re li qakolbal lakhbab lakhkuichan yo un kwan chish qashtezinkil lishtuam kuitishbanu sashkaba lishbabal uchirisheb akhkui lakhbabanel nashyeqe li hu 2 de Corintios 12:15 chianchalin chol tin sach li karukwe uttin ashtesilin yuam re chaninkil le ram lishol li apostol Pablo nashik chirish chishkhunileb li poyenam ut kama shqil chaq chirueb li gudan shenume chaq ut li qatzolbal shenume chaq li kwang sa shol li apostol Pablo naqnaril khunak hakyal ani chi poyanamil narileb hoeb lakh echani homakkuire lishkechi li qagwa Dios aban naqana waqwi naqunak li poyenam li yochik ik salishbabal yoqaqwi chikulak lishol kho lishchabila lishol li qagwa Dios ut khwalchik naqtsaxtanam bilshbaneb li khuntesal chishkhunileb li teraj kwang chichabil chi us
ashal ts'eqtanam bilaqebchik ut taqim bilaqebchik sashkabali qaqwa Jesus ut usta yokeb rilbal ut usta ha'anaj kwiliteshkul eblaq pabanel shqabi chiru liqatsulbal shnumechaq naq rikin likaru yochishkul bali apostol Pablo eblaq pabanel kauchi ke okchich olobank kama naq ki el klishiwe ut ke kulak chishtau balru naq lishtaqin ki liqaqwa Jesus cha'aj ut nashk'elish chu'am junaq sa shiw sashkaba liyal lishka kwilishch'ol lishpa'bali apostol Pablo kik'ehok shkakub shch'ole laj pabanel juntesal renaq haneb ajkwi te'xyal shq'esa lishpa'bal choqela oanaqkwan jokanajkwi naqanaw naq lishtaqinki liqaqwa Dios ch'a'aj ut rab'inki liyal ch'a'aj q'axal sachik nab'ik litik'ti lib'alaq ch'ina us nab'ik abanan liyal rana naqkwi jokanaqat koskwit'in sashk'aba liqaqwa Dios sashk'aba li ratin liqaqwa nakojajkwi aboqb'al chiru likutana'in chixchapala kwib rik'ila pa'b'al chikaw rik'in liqaqwa Dios junelika qoraj chitijok chitz'aman chiru liqaqwa Dios liqametz'ew nachalk ut naqataw kajkwi rik'in liqaqwa Dios chanru naqileb eblipoyenam likwankeb saliqajun sutam jo ebli xik'neke ilokqe k'aru yoko chixk'utb'al chirujem mayoko xk'utb'al liqapa'b'al liqatulanil lixkub'sinkil liqakwankil chirujem liqakwa taxaq chitenq'anqe chixb'anunkila'in ut chixk'utb'al lisaqenka'in rejeb lijuntesal litojmajineke ixtaw lixkolb'al rik'in liqaqwa Dios liqaqwa Dios obtesinqakwe nakatkoyb'eni sa junchik liqak'anjel